Assalamualaikum Sabalad di Sunda Sadayana. Sebelum nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Karsa kieu wah batur Gusti. Kamana ya umat teh? Aing ngapang si api we kitunya. Lancan sare telepon we. Si Jaji. Halo. Di mana-mana? Iya, orang di imah. Di joglo di luar. Ke dieu. Heula tuh, aing kadinya nya. Aing nyamperin ke dinya. Tungguan. Ini. Bila pisan si Jaji teh mananya? Oh iya, si goblok sia. Naon sia? Di dieu mah serangan. Kesel batur barudak kemana? Ayo, kemana? Urusan kegiatan. Rek KPW bosan. Yuk. Maju we. Jam salah si ayeuna? 10-an mah. Yuk. Untung dia alam. Aduh. Geuning semua.